5. نتوه دموکراتیک و خواسریه اکونومیک. آمور مدرنیته کابیتالیست دستلاتداری دولتا نتوه. به وی آموری کارا هری زیده بدستخه و پیل سر اکونومی سردستیا خو پیکتینه. او آمور نبه نکاره کارا زیده بدست بخه و نکاره سرمایه کم بکه. د دیروکا شهرستانیه ده لآسته هری جور تالان اکونومیک و لسر بنگه کی دیار روا پیک هاتنا و ایفاده دکه. اگر تکیلیاوی با آوائی که راست بکارا هری زیده و دانه هوا سرمایه را راست نه آنالیز کرن، داناسین راست آ دولتا نتوه نای کرن. مروف دولتا نتوه بتنی وکه سیستمه که زور و دستلاتداری نکاره بدن آس کرن. دستلاتداری دولت کنگی وکه نتوه دولت هات برخستن کرن دبه مدرنیته کابیتالیست نخاسم کاراوی هری زیده و دانه هواوی سرمایه دکاره پیک به. افتوی معنی د تواهی دیروکه ده لسر جیانا اکونومیکا جواکه سردستیا دولتا نتوه دواره دست سرکرنا نرخ مایه هری زیده ده گیشتیه پایه هری لجورا دولت و دولت که به رنگی پیکاتیه. به ملیتگری و ولاد پارێزیە جیلا dike bi perwerdeyê dike mîna xweda û berdide nava mûrehkên civakê û bi vî awayî sîstema desteserkirinê ya li ser ekonomiyê rewa dike. Hiqûq, polîtîka ekonomiyê, dîplomasî û têgîn, teorî û saziyên li qadinin têne pêkanîn hemû bi heman armanca rewakirinê radibin. Bi kara herî zêde re li ser qada ekonomiyê terorek dijwar tê meşandin û ev dike ku civak li aliyekî binanozikê bixebite û mehkûmî karkeriya bi heqdestiyê be li aliyê din jî beşekî mezinê civakê dike artêşa bêkaran. Koletiya bi heqdestiyeke kêm û artêşa herî mezina bêkaran encamên xwezayî yên kara herî zêde dewleta netewê û îndüstriyalîzmê ne. Ji bo ev her sê hêmanên bingehîn ên modernîteya kapîtalîst pêk bên, divê azadiya civakê ya li ser jiyana ekonomîk ji holê rabe, mehkûmî koletiya bi heqdestê be û ne ev bi tenê divê beşekî mezin ji civakê bibe artêşa bêkaran û koletiya jinê ya bêheqdest an jî bi kêmheqdestî pêk bê. Kapîtalîzm bi giştî zanistên civakî, bi taybetî jî zanista polîtîka ekonomiyê ji bo rastiyên em behsa wan dikin xuya nekin û wan bereva jî bikin weke mîtolojiyan pêk tîne, lewma divê mirov ti carî ji wan bawer neke û rûyê wan ê rastî nas bike. Li dinyayê belkî jî civaka Kurd û Kurdistanê yek ji mînakên serekeyê sê hêmanên bingehîn ên modernîteya kapîtalîst li ser jiyana wê ya ekonomîk heta bighîje qirkirina çandî sîstemeke talanê ava kiriye, mêr û jinên wê kirine artêşeke mezin a bêkarên bi heqdesta herî kêm dixebitin. Dewletên netewê yên serwer bi şerê taybet ê yekalî qirkirina çandîya sergirtî û domdar dimeşînin hewl didin Kurdistanê ji welatbûnê derxin. Ya rastî dîroka 200 salên dawî li ser vî bingehî dîroka ji welatbûnê derxistinê ye û di nava têgîna dewletên netewê ya tekwelat de helandine. Ji bo civaka Kurd ev dîrok tê wê maneyê hatiye asîmlekirin û bi tevkujiyan re rûbirû bûye bêkar hatiye hiştin û bi heqdesta herî kêm hatiye xebitandin û ji ber vê jî azadiya wî ya li ser jiyana ekonomîk ji destî wî hatiye stendin û di encama vê de ji hev belav bûye mîna eşyayekî û ji xwebûnê derketiye. Di tevahiya dîroka şaristaniyê de li ser civaka Kurd, metingerî, asîmlasyon, tevgerên fethê, tevgerên talan û dagirkeriye hatine meşandin û kengî sê hêmanên sereke yên modernîteya kapîtalîst, ango talana kara herî zêde zilma dewleta netewê, biriya teknolojiya îndüstriyalîzmê zirar û ziyan, li van zêde bûn, di encama qirkirina çandî de bû civakek wisa ku tirsiya li xwe xwedî derkeve. Civakeke ku li ser ekonomiyê serdestiya xwe û tercîha xwe ya azad ji dest daye, bi temamî ketiye kontrola cinawirê modern ê sêlingiyê hêmanên biyanî û hevkaran. Bi nanozikê dixebite, mîna mesiyê ketibe derziyê û ev jî nîşan dide ku civakeke ku bi armanca qirkirinê ve hatiye girêdan. Civakeke ku jinê wê yên ekonomî ava kirine, bi temamî bêkarin, xwediyê kedeke bêqîmetin. Civakeke ku mêrên wê ji bo qaş û malbatê li çar aliyê dinyayê belav bûne. Civakeke ku mirovên wê ji bo mirîşkekê û ji bo bihostek erd hevdû dikujin. Eşkereye ku ev civak ji civakbûnê derketiye, civakeke ku hatiye hilweşandin û ji hev deketiye. Dagirkeriya ekonomîk dagirkeriya herî bi tehlûke ye. Dagirkeriya ekonomîk ji bo xistin, hilweşandin û ji hevdexistina civakê rêbaza herî hov e.
Civaka Kurd ji statûyên dewletên netewê yên li ser wan zêdetir bi sedema ku amûrê wan ên ekonomîk hatine desteserkirin û kontrolkirin bi hinçikandî bûne. Piştî ku civakekê kontrola xwe ya li ser amûrên xwe yên hilberandin û bazara xwe ji dest da, mümkün nîne ku jiyana xwe bi awayekî azad dewam bike. Kurdan ne bi tenê bi giranî kontrola xwe ya li ser amûrên hilberandin û têkiliyan ji dest da. Kontrola li ser hilberandin, bikaranîna berheman û bazirganiyê ji destê wan hat derxistin. Ya rastî li ser bingehê înkarkirina nasnameya xwe çi qasî bi dewletên netewê ve bêne girêdan, ew qasî dikarin di bazirganî, pîşesazî û bikaranîna malê xwe de rol bigirin. Duwarê êsîrgirtina ekonomîk, înkarkirina nasname û bêparêştina ji azadiyê de kirin amûrekî herî bandor. Nexasim kargehên yekalî yên li ser kanên petrolê û çeman hatin avakirin, bi qasî hebûnên çandî erdên herî bi bereket jî tinekirin. Piştî mitîngeriya siyasî û çandî, mitîngeriya ekonomîk a bêhtir xurtkirin bû derba kujer a dawiyê. Di encamê de nuqteya em gihiştinê dibêje yan ji civakbûnê derkeve yan jî bimre. Sîstema ekonomiya neteweya demokratîk hem van pêkanînên hov radiwestîne, hem jî kontrola civakê ya li ser ekonomiyê ji nû vepêktîne. Di navbera dewleta netewe û neteweya demokratîk de bi kêmanî li ser xweseriya ekonomiyê li hevkirin çêdibe. Li hevkirinek yan çareseriyek dibin wê re wê bê maneya teslîmiyetê û maneya tinebibe. Mirov xweseriya ekonomiyê ber bi serxwebûnê ve bibe, ev tê wê maneyê ku ev ê jî be dewleteke din a netewe ku di encamê de ev teslîmbûna modernîteya kapitalîst e. Destkişandina ji xweseriya ekonomîk jî teslîmbûna dewleta neteweya serdest e. Di bingehê naveroka xweseriya ekonomîk de ne kapitalizma taybet ne jî kapitalizma dewletê heye. Demokrasî wê xwe di ekonomiyê de nîşan bide. Lewma ekonomiya komîn û endüstriya ekolojîk esas dibîne. Lewma sînorê ji bo endüstrî, pêşdeçûn, teknolojî, kargeh û milkiyetê tê danîn di çarçoya sînorên civakbûna ekolojîk û demokratîk de ye. Di xweseriya ekonomîk de endüstrî, teknolojî, pêşdeçûn, milkiyet û cîhwarbûna bajar û gundan înkara civaka demokratîk û ekolojiyê bikin, hingê cih ji wan re tune ye. Mirov nikare ekonomiyê weke qadeke daneheva sermaye û karê li ser pêk bê bihêle. Xweseriya ekonomîk modeleke ku daneheva sermaye û karê lê herî kêm dibe. Tevî ku bazar, bazirganî, cihêrengiya berheman, reqabet û berhemdariyê ret nake, serweriya daneheva sermaye û karê qebûl nake. Sîstema malî û fînansê çi qasî ji berhemdarî û karmeşandinê re xizmetê bike wê ew qasî cih bibîne. Ji pereyan bi destxistina pereyan weke mitînkariyeke herî hêsan qebûl dike û di sîstema xweseriya ekonomîk de ji tîpeke bi vî rengî ya mitînkariyê re cihnîne. Xweseriya ekonomîk a neteweya demokratîk xebatê weke zehmetiyekê, weke suxreyekê nabîne, weke çalakiyeke azadbûnê dinirxîne. Pîvana wê ev e, xebat azadiye. Eger xebat weke zehmetî û suxreyê bêfêm kirin, ev tê wê mehneyê li hemberî kedê xerîbketin heye. Kengî encamên kedê ji azadiya ferd û nasnameya wî re xizmet kir, hingê xebatê weke çalakiyeke bi bextewarî, bi riza dil û bi kêf û xweşî bêkirin. Karûbarên ekonomîk ên cih nadin îstismarê di serî de civaka neolotîk li cem tevahiya civakan bi coşa cejnê hatiye pîrozkirin. Xweseriya ekonomîk a neteweya demokratîk sîstemeke ku bi wê ev coş careke din pêk tê. Bendavên li ser çemên Kurdistanê hatine avakirin, rê li ber tevkujiyeke tam a dîrokê û felaketa ekolojîk vekirine. Xweseriya ekonomîk destûrê nade tib bendava ekolojiyê, erdên bi bereket û dîrokê li ber çav nagire û heta destûrê nade ku li şûna yên temenê xwe temam kirine yên nû bêne avakirin. Eger mümkün be, di tasfiyekirina wan de texsîr nake. Bi ruhekî tam ê seferberiyê li dijî erozyon û bêdaristanîbûnê ku dijminê mezin ê civak û zindiyanin radweste. Parastina axê û bi daristankirina dewrûberê weke cureyekî herî pîroz ê kedê îlan dike û xebatên divan her du qadan de têrê dike ku bêkarmayîna sed salan ji holê rake. Çawa ku dewleta netewe de ji bo daneheva sermaye û karê qada herî pîroz a xebatê qada kara herî zêde ye, li cem neteweya demokratîk jî xebatên ji bo daristanan erd û zeviyan qadên herî pîrozin ku xebatên divî warî de tevahiya dîrokê civak li ser piyan girtine. Bêyî kapitalizm û endüstriyalîzmê civak dikarin jiyana xwe dewam bikin. Lê erd û daristan nebin jiyana civakî nikare dewam bike.
کاپیتالیزم جواک شعرد گند و دارستانان قد کر و دبنگه بیکاریه ده اوهیه. هزا کار آ ارزان و کوارا بیکاران جبو کارا هری زیده یا کاپیتالیزم هر حوجه بون و لو ما دیاردهین وسانه که بزانه بون و بدار زوری هاتنه چیکرن. جاره کدن وگره لعرد و زویان لدارستانان بکرتی وگره لجیان اکولوژیک و بتنی بیکاریش هوله رانه که ده همان دمیده و جواک ج کانسروژنیا باجاران جی رزگار بکه. به وی آوائی و باجر جی رزگار بکه. باجار وکه گر او گریکه که مزند به نخوشیه که کانسریه. جخوه کانسرین فردی جی وکه گلگ نخوشیندن بر همین جیانا باجرن. آنگو وگره العرض و آخه لخباتین جبو دارستانان جوتکاری و خوارنین اکولوژیک نبتن جبو بیکاری چارنه پانجه را تواهی نخوشیین مدرنیته و باجرن. دوی مروف اکونومیا کومن آخوصریه اکونومیک به کابیتالیزم دولت و اکونومیا ویر تولیه نکه. ناش به هودانین کولکتیف کرنه ین سوسیالیزم پیکاتی جی. ام بحثا یکین اکونومیک دکن که هری زیده بخوازه مروف او هاویردور را لحون. د کومن ده جسخره هودان او کدا ناب آزادی را جهنینه. ام بحثا مدل او چافکانی جیانا بنگهین دکن که جواکان تواهی دیرو که پیخو هایی کرنه بیروز حسباندنه و بجوش پیشوازی کرنه. لکه جوش برکت او خیروبر هبه لور اکونومیا کومن هیه. کجکه وکه داری پشتی یه نتوه دموکراتیک خسریه اکونومیک و اکونومیا کومن بکیمانی بقاسی خواپارستنا جواک حوجه و اساس بینه. چاک بی خواپارستن جواک نکاره هبونا خود دوام بکه بی خسریه اکونومیک پاراستنا عرض و آخه بی دارستان اکولوژی و کومنه جواک نکاره خودی بکه آنگو نکاره هبونا خود دوام بکه. جبو خسریه اکونومیک بنگه کی قانونی جی حوجه دکه. د قانونا دولتا نتوه یا سرور ده ناوندیگیری و یک نساکی دبن ناوه یکیتی حقوق ده لپیشیا آفرینری اکونومیک اکولوژی و رقابت دبه پایبند و آستنگ. لشونا ویت اگیشتن حقوق یا خود سپیر متنگری اکونومیک با آوه کی دجوار حوجداری بکارمشاندن و اکونومیا خودجیهی یا کوردیناسیون اکونومیا نتوهی لبرچاوان دگره هیه. حقوق که اکونومیکا دیارده بازار نتوی انکار ناکه لی دینامیکم بازار خوجیل برچاوان دگره الزمه. سیستم حقوق یا خودسپیر تک ناوند هیمان هری مزن آ محافظه کاریه به تمامی راستیه که سیاسیه و منطقه و یه اکونومیک تنیه. دشاق و عالی اکونومیک چارەسەریە نەتەوەیە دموکراتیکا پرزګریکا نەتەوەیە کورد دوی خسریه اکونومیک ستاتویا خویا قانونی هبه. اشکره کو کجکه بنسازی خویا اکونومیک نبه و نکاربه دوام بکه. حقوق خوجیهی چه قاسی لسر قادن اکونومیکن آزادی و هبونا پرزګریکا کورد جنیز و علاقدار دکن خودی حکم به او قاسی خودی گرینگیه که حیاتیه. د تنظیم کردن ملکیت مزنبونا شرکتان بکارانینا چمان بکارانینا دولتمندیم بن عرض و سرعرض سازیم بازاران سیستما بانکیان آواهیا بچین ریوبرین دموکراتیکن خوجیهی سیستما باجه و مجارن بوی رنگیده قانون اکونومیک ان خوجیهی اساسن مرو دکارد نابرا قانون اکونومیا نتوی و خوجیهی ده آهنگکه پیک بینه ریوبریا اکونومیکا کجکه گلکی گرینگه جواکه که بنگه هوی اکونومیک تکچوی قابلیت آوی اجیان نامینه. ام ده سردمه که و سادنه که دوی سردم آمده سرخوابونا تام آ اکونومیک اتوپیای که اکونومیکه که تجاری پیک نای لیل سر بنگه بکیرهاتنا برانبر پیکانه که اکونومیه که خوصریه و برفره پیک بی. درکتی هوله که ده سردم فینانسا گلوبال ده مدرنیته کابیتالیز گلکی بیکره جبو مروواتی تحلوکه و نکاره دوام بکه. لهمبری وی مدرنیته دموکراتیک آخوا دسپیر یکین نتوه دموکراتیک دوی وکا سیستم آلترناتیف آرزگاربونا ج کریزن اکونومیک بیکاری و برچیبونه بفهم کرن.